Sungkanam joto media house yang ada ngono sing joto MDC te sini party president sini self bite Hrangkhawl ni kape sing joto no kakanam te hamzong ya faro sing tini oro MDC biselo kaise press meet kene thangte mo omoni reason ante je thanai salo je news kamani je khobor je fake news kamani je MDC ro sojon MDC आजन MDC जे पार्टी या करे कि प्रमोद या करे बीजेपी जॉइन करना थंगे दम निजे और फेक न्यूज़ जे बड़ सारबि दम ने अमनो काउंटर न बगे तिनि जॉब प्रेस मीट ताई आबु सिनी प्रेसिडेंट सिन डिस्काउंट बॉक्स जतना पुंका तिनि मीडिया होनो जतना काम ताजो मानगना तिनि MDC रो और तिनी जों प्रेस मीट खालामनानै माराव सायनानै जे तिनी हुकुम खालामनानै जों आंचलिक दल गठन खालामनायनो विभिन्न पेपर मीडिया एरियायाव तिनी बिरुद्धे तारा लागातार दैनिक संबाद दर्पण हाइटेराव सुइनो दङ जे जों साम्प्रदायिक अबहनाय किन्तु जों बोनो डिफिट खालायो बोनो जों साब नांजारिया जोंनि साम जों हाइटेनो दाबो बाय इलेक्शन फाइटेयो किसिसा पेपर बरावनि जे बरावनि नैतिक न बराव कैसा हाइलाइट खालायो तिनि एस्टाब्लिश Tipra Mothani जोंनि मानगोनां MDC रावनो बराव डिफाइल खालायो एबं बरावनो पाब्लिकनि बखाव हामिया ओनसोलनि बराव चेष्टा मावो आं आम्बासानि पारानिबो वैसे सुखनो साथा अबोदै जोंनि टिप्रा मोथाव जोंनि महाराज प्रदीप किशोर मणिकरनि नेतृत्वआव बिनि आनसानि मेसेजजों केव अरनि कुतुरिया केव थामिया अबो बरावनि रिउमार बरावनि जुगे जुगे जे एपियरेंस पॉलिटिक्स मखाम सलमानि जार मखाम सलमानि मखामनि पॉलिटिक्स तबो बत्रिफ्राव थलेबो अबनो बराव खायैनो चिनि बरावनि चिनि जे ग्रेटर ट्रिपलैंड अचीवमेंट हमनानै अबनो पासोखानि न दिनै पाब्लिकनि थाखाय जे नेगेटिभ मेसेज दिमान आं ट्रिपल मोथानि प्रेसिडेंट अबो आं कन्डेम खालायो एबं दिनै अबनि काउंटर एकाउंट दिनै मानगोनां MDC रो जतरो दङ ग्राउन्ड अबनो दिनै प्रूफ प्रमाण जे कोनो बर दिनै ट्रिपल मोथानि यां कुटुमनि ग्रै Kokba amai onek saimano, bobai be saimano. Kokba prime minister no Thangna prime minister, Kok samai home minister, chief minister, abo democratic real mo abo dui ma khai, ai na. Jom abo tai tini abo na jom jotana abo khai proof khai. Abo jom kuno politics tinali press meet khaya. Sini boro no khakrak maribo. जतनी बरो बुझी खातिनी समय समय या continually a section of the people ब्राउनी मखाम सोलनाय न ब्राउ हमजाखनि प्रूफ थायो ब्राउनी मखाम सोलया अबते section of the people न ब्राउ डिफाइल थायो न चिनी यारुम ब्राउ आई नष्ट फ्रेंडली जोना द रिमर कोको मा थायो Kaya ang bani mangalang MDC ro ma koi na jab utai kamama temptation pai na tini ba puno jaga ma koi nini yarum S and MDC abon narom kaya abon sigo kai tini je struggle tini fight abon tini future generation ro tini au tongni maya Tipra no, ani Tipra ha Himano kaje, tini population bisuk to Thangna, ay hotero mucin wan suwe,
Chinese struggle. Our struggle Tolino, our joy as president, people know, and etc. The over our money, particular application of money, I'm going to condemn them, I'm going to pull up, rely on most of it, Himano, Bakhayo, Chinese struggle, Kaisarama and Greater Tripoli, Greater Maharaja, Chinese chairman, Goni Perona, Bini Tomuna Hamzagino, Bini Tamu Hamzagino, Hamzago, Ani Honorable MDC of Makoina, Jung Maharaja Hamzago, and Maharaja quality, Jung Sirnani Tomo, Abosringo Jungo, Juni discipline, Joton to punctuality, love for the people, about Tomoino, honesty, about Nasa Tomoino, to Mahognai. I'm grateful that the honorable MDCs are here and we're facing the press, and I wish the press will do its own job to send across the nation, across the world, about the quality of Motha MDC. And they are not shakeable. You cannot shake them with any amount of money also, with any fear also, no intimidation. They are prepared to face any temptation. But I believe my appeal to them that they will stand firm in the interest of our Tripura people, as they are all committed and they are pledged to serve till the end of their life. So today I am grateful to announce that no honorable MDCs have been changing their part and their mind. Otherwise, they are all stable and we all stand together. And this togetherness will surely bring achievement of greater Tipra. Thank you, Ambai Jota.